Welcome to Exceltrop Online. It's Saturday Serenade. Sonata, taggabi na Sabado. Toye nga gabi, kansyonan ni Papa, ikansyon nga gari tane pangaya munyo. Garitan na pangaya munyo, apatak tutuari logo, sangaw talimipe ikura, na kwerda sanagata, gafutan nakalig kamana, tamas mapya anenyo paga, aryamu kari nga amu, sobi oluy na yamu. Numasingana talima na makalima, manuro ilwam, dowaryan ang masingan, maski aning alakwa mo, nuweg kang nanaleku, marigang at kapolyanan, numas napyaan ni tatanakwan. Garita ne pangaya munyo, apatak tutuari logo, sangaw ta limite itura, kuna kwerda sanagat gafuta nakalay kangana, tamas mapya anenyo paga, aryamu kari nga ambo, usobi oluy na yamu. Numasingana talima na makalima, manuro ilwam, numasingan na tatanakwan, maski aning alakwa mo. Marigang kapolyanan, numas mapya ang netatalakwan. Marigang kapolyanan, numas mapya ang netatalakwan. Mabalo-balo, Rick Intoy Dayag. Thank you very much, Papa Toy. Para inakwan, taari ka nga molang, o ta Exceltrop Online. Para ta ni kamangamin, bawagi, si Yama ay cancer patient. Yatun takakaya ko nga i-feature iya tao nga programa tam. Saturday Serenade. Masaya na ga pa. Inidap paga iya ni Afu ta mas apaddo nga tolay. Siguro kukulago
yatun tanitan na pagaya tamas apaddo nga tolay ay tapeno makiyawa pagaya ta inspirasyon an napalupagya ta kakarwan ira ari laman to ta familyami ari laman ta relatives mira. So mabalo-balo o wagi i-shout out ko gapa panagaya ko ang respeto ang amin nga relatives mi ta suportano Auntie Lilia, Manang Telma, anas kamo ngamin, Manang Glory ta Hong Kong, si Manang ko Annalyn ta Canada, si Manang Rosie, si kamo ngamin. Mabalo-balo. Diyos mabalo ta suportano. Pare na kuan wawagi. Ta aritam nga molang mas suporta ta ibanag singers ira. Alo ni afu. I-feature tam ikakarwan ira nga ibanag singers ari laman si Papa. I-feature tam no ka. No alo ni afu ta matoli nga na ta normal. I-feature tam ikarwan nga singers ira. Yari sumikat ta DCCV, sumikat ta Bombo Radio, sumikat ta RBC. Yari kakablon ira ni Papa ta RBC cable program nga harana. I-feature tam ira no ka alo ni afu. Pare na kwan. Ta aritam kataman nga ayatan iibanag tam. Let's preserve our native languages. Let's preserve our native culture. Mabalo-balo ni kamu. Pare na kwan. Tamiyawa tam kapalupagya takakarwan. Wawagi, let's always be a blessing to others.